Abiashara baria bachoaga mugate jwao ntuku nterecha kirwa barabarene ya Meru gwita Nanyuki ni bakuromba thirikari gukurukira rwang'iro kamati na barabara kubathondekera antu amwe akuwe na nduka ciao aria bakuga igwatigirwe kumumoki na igutwikite ugwati bunene kiribo na kubarigiria gwetithia na mbere biashara ciao na uthu bariuga ibaikite mateta jao obisini cia thirikari ende mwankira nandi batirona utethio kana kugwata machokio. Kelvin Kimathi gatutaririe. Biashara barabara ngara biashara sio stendi ya Maye na thokoni ya Kirobo barabara nene ya kuma Meru kuwata Nanyuki buru ibaiturite kumenererwa ngiro thondeki barabara ni ntuboto jirarendeke thiarewa ukanyumenera kuthondekerwa karima kamwe karaka atirunjirene ye kithondeko karaka tuikite kinyamara Kiribo buru biashara ne sio na kira gitumite twithira turi athai na tuthuri ni kwithira batu twina biashara naje ujukirua market na tutukuona uchitira no barabara eje ire bwiri kumanage ne Kenya National Highways Authority bakwandikirwo baruga ne bia benye nyomba yitwitaira biashara on several occasions kinyane na copy of a letter from the regional manager akiuga batu atu barabara ne rasi badithirie the other side. Tumejaribu kuongea na watu wa kura na watu wa Kenha, so hatujaweza kupata mafanikio na abuni ati karima kauka atiro mbere ya nduka shuka ngikitiana na buru biashara icio cia ntuku aya yo kwina cibitare kinyamwaji yake yareti speed ngare atomba gukorukwa cibitare haraka no tute barabara twina yo ikibarinde tuli barabara kukuwa na changamoto ya kuweza kupita magari, so inakuwa ni ngumu sana hata wateja wetu kututembelea kwa vile hakuna pahali ya kuegesha magari, na barabara yenyewe ukiangalia ni mlima, iko stage hapo na unapata tuko na hiyo changamoto. Urakuri stage ile maigene aje ikwethera kuona manto mona no kuona nyaga mtu naringeria hata njusi sababu nujene kibariki tubatere okigitira nayo tekona nkaragire no menyere ngari nyanto aba tukurukano tubatumenyera nkaragire union bitakuthithiria tagaja naru andra cia kuitagwa tawairi utojiona na riwe rombare ori na thirikari kulukira rwangiro ruthondeki barabara roma na mubunge wa Ntere Mugambire Ndekiri kwibwa kiriro kyo no bathi atirabu buru na nda tukuromba twe thirikari ra twendete muno beja watuthirie barabara no tukinyangari te kuona gwitira batwita mirigo biashara ne cietu kinya parking igutio barabara matatu jongo ya paka wanjirene ibeje bagite kibari giki ande antu baba babatere tuteje tuko tugitagitira kabari kaka batutethereria nu nya muntu akija nagere yo to direction aya muntu akija akona imbie kuendelea area je agitega nya akona nyomba ile no aitie wategera sendi ile ngi ngari chipaki ndeje to no paka ngari nya tiangaraji tiongo itio no kara no kamwe au tukona ndu ai twiromba bwana Ndikiri aria na thirikari nene atutethereria ariku aja Kiripotera Weru TV kuma Buri Mbita wa Kelvin Kimathi.